le jin, tempat yang paling le iblis nyan mak lampasai. Maka punya orang agam yang bertanggungjawab, orang agam nyan lah yang yak belanja rumah mak. Nyala kemah. Orang agam ba galon i, orang agam yak pesawat pusat listrik, orang agam yak belanja, orang agam yak belu, orang agam yak belu au. Nyam nandum kewajiban orang agam. Bahkan menyolam agama dengku. Nyala kemah semerah gemesa urusan orang agam. Nyo nacan sang habis tawa mulut bak grong-grong capanyo dawa uri kampung tu. Sehingga hurinang bu nandum. Survei membuktikan pakan urinang lawetnya dengku lebih tuha daripada uragam. Lawetnya takalan urinang kasayang tu. Igok nyan wate raya perut jika raya perut. Hinan makan cukup hek dengku sekurang bulan 10 uro dengku. Gebah dengku. Lakok hana kepikir sepu gekun lam jauh. Tak gura ka bermoke. Kalagi ane abi-abi. Gekun lam dengku ke perumah. Perumah ni apa-apa. Hek bak buat mengandung. Hek. Kok ada depu dengku. Kurasa. Nan rasa kan perumah longgu. Man kok roh yang hek. Ipegah bak lo. Hek. Ilon ma anak phone. Nyola kemah. Poh 8 malam ni hoi lo. Aduh gede. Kon karap lahir. Mak cok Honda ayah tuan poplu mak. Nebayang dengku. Poh 8 malam sakit. Poh 8 bengah baru lahir mak. Malam nyan poh 2 jerubang roy mak. Gede. Gitu biyet lebidan ke lebidan. Tengku Junedi tamang pian. Mam nyok tamalung lahir you hancit. Tengku duk-duk sampai be ilung yo kucik kurang melahirkan. Lama bidan bak melahirkan kan dia bak pegat hanapi yo. Apa lagi? Akibut ni poh 7 bunga tamang. Bunda taplah dejit. Lekeplah dia tu. Kita nyo sikin silet kenang ya. Dijiplah perut dalam nunggu. Mak poh 8 baru lahir. Sakit yang sangat luar biasa. Urinang bak nyan mantang. Nyan payah mak buat bulan 3. Punya urinang jamun tet batai-batai lah. Cok batai peduk babak perut lam. Yak layu draw babak kompor lam. Hai urinang jamun. Urinang jino hana tak lagi nyancit. Hek tak je urinang. Nyai gok nyan anak urusan gok nyan mak. Malam hana tengut gara-gara ngan anaknya. Mimik. Malam sampai pukul 12 mantap mimik. Anu samping mak bat tengah ayah samping rokno dia anu tip malam ikli wate malam ji hanai wate uroi menjaga ikli tabe gekun tiga gabuk mak abang kalian ya abang ayo dengan udah kaya urusan kaya deh you abang mengandung lom ke mak cin kalian uri inang hek luar biasa tapi mak gepegah lam padum-padum hadis laki maah uri inang apabila ge mengandung ikhlas hati ge mengandung anak ikhlas hati ge melahirkan anak insyaallah uri inang nyan akan merumpok syurga ba Allah Subhanahu wa taala. Tu rumah gepua bahan-bahan bawang merah gepua capli buno mak kamulai. Ruk rumah gantong ngam bajai buhu urinang. Sak gantong ngam bajai buhu. Watelu gantong ngam bajai buhu kenang bajai dastur. Di bajai dastur nyamak taku biraya. Kamu lagi kau nyan. Gecok kena alat baju, gecok kena alat baju, gecok kena alat baju. Tapi hantua getuk nyo mak. Menyahana getuk meruah. Hantua mak. De uragam bak kedai geduk. De urinang sungguh hek. Maka singah mak. Lam syurga rame ureng alhamdulillah. Tapi ingat mak yang pertama ron syurga ureng karena kunci syurga ureng inang na ba ureng ureng inang yang tamang syurga ada 3 tat keibadahan tamang syurga ureng inang menyahana takzim kepada
Ini kalau lakoron. Ini kalau naju. Nahi. Ladom diurina agak palih dengku. Gua lu tak pegahnya dengku. Lako ge. Ge pegah dengku bunonyo yang mat kunci syurga. Nahi dah gay. Lagi awak mat kunci neraka. Tapi ada pih menan baik negengke ni kelako. Yang mat kunci neraka mati ni gepoh mak. Mak mi sekalian yang dimuliakan Allah. Truk nebah khanduri kena umelasah na urang mesela na urang meselawut buno. Na urang mezikir buno. Ne mak. Rayu tat faedah tak pegat mulut gekeng selawut mak. Cuman long kalan agak beda selawut di PD dengan selawut Aceh Utara ni. Aceh maaf. Menyekamo di Aceh Utara anak umit ubud-ubud mendiki. Radat dua dro. Kadang-kadang rata kampung 5 kampung ke undang ke you mendiki mak. Dua padim-padim boh banja mak meliki. Anak miat kampung A musuh. Ikun lagu mak. Nastaghfirullah ya Allah Allahal azim min kulli dhanbin ya Allah azim minallah. Ijuk bak kampung B mak. Ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ya Rasulullah. Tanggal 12 Rabiul Awal lahir janjungan ne pandangan donya ni bak masanya Nabi lahiran karunia Tuhan cedah tak rupa ya Rasulullah. Habis lagunya ijuk bak kampung si mak. Allah Allahu li nikmat wali molai molai sallu ala hadzal nabi Muhammadun sallu ala. Habis mak ijuk ba urun Tuhan. Kanai kamu nak sabah banja urun Tuhan. Tetua Tuhan tu. Berti-berti yang dua-dua iku yo. Dua tetua Tuhan je mak. Berti hanan lih lego. Dua sabah banja. Dua nyampi hanaden mak meliki. Nabi nu Nabi nu Nabi nu ulanget. Nyaur dua-dua mak. Pada tak kan sayang dah kalian mak. Digo dan li. Tapi semangat untuk berzikir, semangat untuk maulid, semangat untuk muslawud. Sungguh sangat luar biasa. Mak long pegah sabah sejarah laki maah. Nyo kejadian mak wate masa Khalifah Malik bin Ridwan. Nekalan yang taniat ke mulut, yang taniat ke selawut Nabi. Mak selawut Nabi beuk sagai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bisa mengguncang arash. Anak-anak muda yang kolam na perumoh, menyeperlai bagah na perumoh, muslawut. Benda patih dong. Pak Geshi menyala masalah dalam kampung, muslawut. Orang inang le masalah ngan lako, muslawut. Anak miat menyala masalah so yang muslawut 10 3 gebalah di Nabi 10 ge. So yang muslawut 10 ge gembalah di Nabi 100 ge. So yang muslawut 100 ge getulih bak keneng urangnya dua perkara. Yang pertama getulih gepegadah dari sifat munafik. Yang kedua ditetapkan urangnya menjadi ahli syurga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selawut ni. Mak lon kalih long rasa selawut. Baik le long pegah kenan mak. Long pegah wate masa Khalifah Malik bin Ridwan. Nasiro anak muda mak je kuda. Elong lagi bang pateh je tibacut. Kuda anak mudanya mak. Bang pateh awal je kan. Dua ngelung je. Perehan ke. Jet. Kuda anak mudanya mak. Rupaji tiba-tiba kudanya gurangsang mak. Wate gurangsang kudanya iplung siga saho. Itamang dalam kota mak. Anak raja tengah jijak mak. Anak raja tengah dijak ngan. Ilewat kudanya mepok ngan kuda. Mati anak raja menggila kuda mak. Gedepu tu dia raja. Geken bak pengawal. Pengawal. Tacok tiat anak muda yang pupuk anak long ngan kuda. Ba kena. Uronyo jih ku pancung ku kuah taku. Itu pun dia anak mudanya mak. Ipasrah roy. Ikun bak pengawal. Lung yang pupuk anak raja. Walaupun lung hana ku sengaja. Mak dengan ayah sekalian. Cok diba bak istana.
no iba kira-kira merdu mak. Ijak ngan unta mak. Ditarik je beu-beu ijak ngan unta. Watai truk menan mak. Lam niat putraikeun mak. Bismillahirrahmanirrahim. Putraikeun bak niat ni. Ya Allah. Seandainya long gepeluh diraja ya Allah. Seandainya ya Allah lun ya Allah hana hukum mati diraja ya Allah. Lun ya Allah akan long niat ya Allah. Merumpok molutnya ya Allah. Akan long khanduri ya Allah. Akan long undang anak yatim. Akan long muslawut ke Nabi Muhammad SAW. Menan di Melaka ba Allah. Mak, nekalan dalam sejarah gepegat. Watai merumpok anak mudanya dengan raja. Putra kejadian. Raja yang bunuh bengeh. Tekim-kim. Nekun ba anak mudanya. Anak muda lung hana li bengeh ke gata. Silahkan gatawo. Lanjutkan kehidupan gata. Hukuman hana jereh lungbi ke gata. Tekun di raja si gata. Tapi segolom gatawo. Acika pegah bak lung beuk. Bunuh segolom ku kah lung cukup bengeh. Segolom ku kalan wajah kah lung cukup murka kah. Bahkan kunuk poh mati kah. Tapi watai ku kalan wajah gata hai anak muda. Lung menjadi luluh. Lung menjadi takjub. Dan lung han mungkin ku poh mati kah. Pakon hai anak muda kah menan. Dikun dia anak mudanya. Hai raja. Hana lung kun pulain. Hana lung nit pulain. Yang na lung nit sekret sagai. Apabila drone dipebebah lun hai raja. Lung nak muslawut ke Nabi Muhammad. Lung nak mekhanduri ke Nabi Muhammad. Mak. Siro anak muda gupai bebas di Allah. Karena selawut ke Nabi Muhammad. Bak saboh cerita tu dengku lah kemah. Bak saboh cerita tu dengku. Nasiro urang jauh laut dengku. Igot nyan pelupah bot dengku. Kerja bak bineh laut. Igot nyan asai pasang kalau gekun. Sallu ala Muhammad. Sallu wa alaihi taslima. Sallu alaihi taslima. Sallu alaihi taslima. Igot nyan tingkat gemeno dengku. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka tabe-tabe gekeun duku sallu alaihi wa sallimu taslima. Putra kejadian dengku nyola kemaah mak ngan ayah sekalian. Truk sira urang santri mak. Anak-anak mi beut inak koh laut mak. Inak jau pulau je. Watai dengar gok nyan gekeun sallu alaihi wa sallimu taslima, itegur de santri nyan, puikeun. Hai urang mekapai, wan yang roh ne pegahnya salah. Itanya meno cara muslawut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh menana. Berarti yang longkeun murau-urau lewetnya salah. Salah ke santrinya. Ialah kapai santrinya mak. Ijak kapai berlayar. Na 200 meter ijak kapai mak. Di urang muda buno. Yang tengah muslawut buno. Terkejut ke. Putra pegah dia anak muda buno. Handa tinggal kulih. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Mak. Dalam sejarah gepegat mak. Geplung urang nyan dia tanyang bak anak mudanya tanpa terasa gok nyan geplung ateuh iya mak. Ateuh iya geplung tu. De santri nyan watai kalan ikeun dari jauh. Santri putraku keun. Allahumma sholli ala Muhammad fu sallu taslima. Ikeun de santri nyan. Pu yang galak ro ni juga. Ro paling betul daripada lu. Pakon ateuh iya gejak lagi gejak ateuh aspal mak. Gepe keramat di Allah Subhanahu wa taala dengan selawat. Mak dengan ayah sekalian. Lung kalau lung rasa daripada lagi anak muda lewetnya. Ada Honda yang lagu. Kau adalah cintaku. Ada Honda mak. Bam upok cintaku. Bam dalam neraka. Ada Honda anak muda lewetnya mak. Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Lebih agak lung mak. Selawut. Jaklah uluk sukun mak. Selawut hana putuh-putuh mak. Neu kejadian mak. Gebi di Allah, gebi kemudahan di Allah. Watai truk bak simpang balik kena koh meno mak. Iteboh saboh Honda cukup raya iplung mak. Anak muda pungo bah Honda. Ilung teglong bak tengah jalan mak. Watai nyalung fikir menyekel lung patah Honda patah dua mak. Lung pit mata debit su mak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lung pit mata, lung preh ragai mupok. Apa yang terjadi mak? Watai lung buka mata. Demi Allah lung pegah ceritanya mak. Lun karena di samping jalan. Honda nyan mupok tiang listrik. Lun hana kenang. Berkat selawut. Maka mak-mak ngayah-ayah sekalian. Selawut bertiga-tiga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik ikut orang Aceh bang patek. Aduh temenak. Itanya Aceh mak 3 hat temenak mak. Laki mak. Jadi kalau orangnya bak YouTube tu. Dia buka bak YouTube tu. Banyak pelai viral temenak. Jadi kalau orangnya. Buka YouTube mak. Pap ma kena, pap ma kedi. Ok ma kedi. Atai ka pelai viral tu. Temenak tu. Bak YouTube.
Tanya Mbak Orizal TV. Betul puan. Mbak YouTube orang Aceh punya pelet terkenal. Dia menang. Ya papma ke dia. Puau Acehnya. Ya papma ke dia. Puau agamnya. Mak. Kalau ke pegah di Rafli dalam lagu mak. Hana payah tak pegah. Ada Nabi pegah. Cukup dia ke pegah Nabi. Orang kuat dia menang. Papa kehidupan. Karena orang Aceh dumpu kalau dia menang. Nyana yang jak bak mulut. Orang kok ramai. Kepap ma kok ramai orang. Pap ma ramai orang ku. Kira tunggu imum tunggu. Ni kalian punya orang Aceh ni. Mampatek belihan bah. Ya. Tahu dia juga. Yang penting kali buat ron kali ada ni. Nah kira tunggu imum mak. Kok gak su baru gua di Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan dia lain jamaah ikut mak. Pap ma tu agamnya tak agak tui. Yang pap ma tetap ini. Dia urinang kalau ragam tari papa deh tak dari dengkunya. Dia anak muda kalau ni nang tari ke pap ma kelit ma ke dia. Yang temenak tetap orang Aceh tu. Munya orang Aceh tengku yang paling carang tengku temenak dan orang Aceh cukup beda-beda temenak tu. Aceh Utara tu. Dia lah keman pap ma. Okma. Awak Aceh Raya tengku beda lah. Hana ada tu tengku. Di video malah kiban cara temenak. Yang perlu kena pegah tengku. Orang Aceh papa, orang Aceh sulit, orang Aceh kadang-kadang gasian karena kuat temu. Yang anak muda Aceh ni kalian, bak pegak-pegak panggung. Pulau anak muda lewat nyon. Iji hana hidup mak. Habanya doa mak. Jadi kalau anak muda lewat nyon mak, iho ingon. Lu kain lu dengan anak muda iho ingon. Bui, ngoyak le. Bui iho ingon. Yang paling mak dengan ji pijawab putra. Jadi lagi betul-betul nanji bui dengku. Ai, yang kaim-kaim heingan bui, memang kah hanjit ke bui. Tapi insya-Allah, peluh go tah heingan ke bui, paling kurang ngan musifut lagi sifut bui. Ase, no kayak le. Kop palih ka? Nyo habau Aceh menan mak, bak duduk. Ike ka, kok ngeri bab mai ka. Bunuh kuyak gede ka. Kuyak Allah ta. Kena melempok ku ike kok boleh ku. Ike dak ku kapali kok yo ku. Yang kapali, yang kapap mah hang gadah le. Betul puan mak? Nampu mak calon generasi masa depan. Yang kenyang berdia-berdia Aceh je mun. Jino dengku, nang gawak lom di Aceh. Nyok info ni lek mah. Lu lewat Paringga lu kalau daerah-daerah kenan tengah musim layang-layang. Tengah musim layang. Bedah-bedah layang. Lu pegah bangun lu. Oh alhamdulillah orang Aceh karena hiburan baru bedah layang. Nah orang keun niku kan bedah layang mentang niku. Judi-judi nah hinan. Kok nak judi niku makin 3 ik layang, makin cet ik layang, makin 3 peng. Oh menan. Ternyata bak layang nak temaruh. Daerah lu sukun alam niku. You know, hobi baru peluk-peluk manok. You know, boleh na leh ana. Peluk sukun na peluk-peluk manok. Manok menoi dong. Ikan buk po manok tu. Mulut. Ikan di manok. Okey. Mulut niku. Entuk cok peng. Bang, laki maah. Kuronyo tak ilanya binatang. Singah di ilanya adanya. Singah sampai 22 tun minuman keras bak jaroi. Bahkan seminggu kemudian, drop lom 5 draw tu. Anak ni muda-muda, pubut. Laki maah. Ipu blow dah. Lu nak kala. Hai galak dah. Mangat dah kalian. Aceh jino cini kalian mak. Maka mulut tujuan tak pegak mulut nak habis maksiat di Aceh. Mak nak maksiat ke Aceh mak. Nak maksiat ke Aceh. Menyata dua iglong-glong capa mak hana maksiat di Aceh mak. Tapi menyata jak bandar Aceh mak. Barosa di Sigli lah kemah ni. Anak mit bak bineh jalan, diusir mak di Satpol PP, digrebek ke dia mak, pubut, bak jalan joget-joget bak tengah jalan. Tanya orang Aceh lagi kurang hiburan. Hidup di Aceh yo. Jamun awak gam niku. Kok ya awak gam? Awak gam budi. Soy hana urinang hana sok jilbab.
Ani inang tibi rumah hijab tengah-tengah malam. Hei. Laki maah mak. Kamu tiap malam poh dua wa dakwah. Pui pubut mak. Tiap malam poh dua nan inang anak agam. Yang kan mahram mentang muda-muda. Bak jalan Honda. So kena tam. Aceh ronyo mentang nak pegah mak. Lebih ni bak jahiliah dalam ancu Aceh. Nyo yang pegak-pegak dakwahnya. Bani fikir kat tak. Maah. Ya itu lagi nak pegah bang. Nyan dari Beklam pegak dakwah semayam sabah hotel tak. Nya tayu semayam pun ikut. Bang, semayam. Abu dah lu semayam kayu. Ikutnya menyebab pegak lampu nombor tak. Menyebab beut. Pot bungong nombor tak. Bah beut meja nombor tak. Yang bek tayu bak sembah kemah. Ngaceh ronyo mak. Pegak dakwah pegak aju. Manteku bek le pegak dakwah aje. Dupna dakwah lagi nyu Aceh pulam hana dakwah yang mulut pegat aju dengku tapi yang baik lagi nyu lam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ancu dah Aceh mak kalau kemah idrok purung rata sago makin nawiha makin ancu Aceh mak makin nasab pol pp makin ancu Aceh dengku memang menyetaduk hina mentang dengku menyekata jak-jak kena kedeh dengku insyaallah kata depu Aceh nyo cukup gawat kehancuran daripada Nanggro Aceh Darussalam. Mak dengan ayah sekalian yang kumulia ada Allah Subhanahu wa taala, nyan mentang sebagai pembuka ulun tuan. Nyo kalau dakwah. Nyan mentang sebagai pembuka ulun tuan, maka ada kiban-kiban keadaan Aceh ni dengku. Urang tuha tanyo berkompak dalam kampung. Gesi Tungku Nurdin. Betul? Kan? Suheri. Tuan? Sabarsi. Sabarni. Ketua Pemuda Bang Herman. Tungku Imum, Tungku Ilyas. Kok entepu dengku? Nau kalian bak papan pengumuman. Tengah kuduk ku bacanya menurut. Ai, punya perleh nungtung kapanyo belagi no tapi. Yang paling ramai urung ciri kalian mak. Hana dakwah seramainya mak. Punya dakwah kampung tanyo sang hana ijak gop jit mak. Ni anak muda sip. Ganteng-ganteng. Ni anak inang ai. Ancu. Ayah-ayah cukup tari-tari itu. Mak-mak cini kalau nak. Oh. Tak ngeri-ngeri. Yang perlu kena pegah mak. Diketanyo munyo lagi nyo sabi-sabi mak. InsyaAllah. Munyo tapi kompak roh sabi-sabi. Kiban nak kompak dengku. Dengi kena mak. Yang phone. Urang tuha. Du nging kalen. Nyo kadang-kadang panitia beru akai ji. Dia peduk lagi yang kursi belum kau ke. Panitia ke dah akai. Nyo mak. Elong kali mak. Cini bayang panitia pui pegak buat mak. Hinoi peduk kai panggu. Hinan kosong tapi tuk ngeja. Elong ku dakwah ku ajak. Wah melungkok ke yu mak. Palih panitia kadang-kadang ji. Nah kai buriknya panitia. Mak urang tuha. Atuk tak pegah ke nabi mak. Ni urang tuha mak. Ya. Bu urun tuha. Tuha put, tuha lapan. Tuha adat, tuha pakat. Kaur pemerintahan. Kaurnya kaur je. Gesik sekdes bendahara. Nyambut. Kepala lorong. Nyobut. Bere. Lanjut. Ya. Luar biasa mulut awakah. Bunuh urung rame sukses acara kedanya. Urun tuha bemenan. Nyobek di urun tuha. Kaduh dua kedai. Rampak-rampak ijakrung. Nonton Ikatan Cinta. Gaduh pegah bak kedai. Hana betenya. Hana bete je betatu tak anak muda jino tapi pubut hana pelaku-pelaku sapu badanyo menyonanai kampung mak bagah hancur kampung. Urang tuha fikir mantap urang tuha bertuho baik sampai urang tuha nak tuho. Yang kedua, anak muda yang tiga-tiga yang raya-raya boh sapai. Putu nafah wanyo. Anak muda-muda yang raya boh fa. Anak muda-muda yang raya boh betul. Ayo kerja untuk kampung. Bangunan kerja anak mudanya. Anggap saja mereka Umar ibnu Khattab. Pekan Umar ibnu Khattab hebat dalam bekerja. Hebat dalam kadang-kadang bak sembahyang doa. Bah menan awaknya manteng jitim bantu kampung. Anak muda. Suap. Seperti urung tiga-tiga dalam kampung. Yang hantim sembahyang lom. Pegak mulut-mulut manteng. Pegak Isra' Mi'raj. Pegak Muharram. Dumpu pegat. Pekan nunggu. Nak jeroh kampung. Yang kelih. Urang kaya dalam kampung betim bantu kampung. Urang kaya baik keringat nunggu. Elong beklam long dakwah bak sabuh tempat tu. Nyala kemah.
Gepegak pengumuman di panitia. Ibu dah bulelung mak. Belum pegah tempatnya IPD je mak. Beklam. Terima kasih kamu ucapkan kepada donatur anak yatim dan mulut yang kena sumbang walaupun ron hana hino. Urang kampung kamu yang na di Malaysia, urang kampung kamu yang na di luar Nanggro, kena sumbang ke mulut anak yatim luar biasa. Nyanban di urang kaya. Urang kaya leweknya panena tu. Fikir kero sagai. Bandik motor mucut abah-abah. Motor Innova, gok-gok nyan hi Innova wajah tu. Mucut menan. Orang kaya bek sombong, orang kaya bantu agama, orang kaya bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelhe, yang keput, orang muda bantu agama Allah. Kemaah anak muda. Anak muda, belage Ali bin Abi Thalib. Bek raya su bak jalan wate nonton bo. Ilung anak galak sagai anak muda beknya mak. Umur 17. Badan pijut. Urang hitam. Oh hino etno. Metuk sebelah lah. Tapi ke bajak laut tunggu. Urang pijut tunggu. Honda bahan BU kenepot di beraya. Tapi ke cik bot ibau kampung ku. Nyolah kemah ni muda. Nyambut dia anak muda putra, HP saboh culok lam helm. HP saboh pegah-pegah apa sagai anak muda but. Iya. Enggak ada. Iya. Gerong-gerong capa. Nyambut dia anak muda mak. Malam hanae, tak kebah. Umur 17, hi 70. Neuhian muda-muda jino. Wate ijak, nyai nak ijak umur 2 mak anak payah ijak. Ijak bajalan mentang, ipreh motor kurnia lewat, ijak keroi. Idang mentang nangen motor kurnia, kak gedih lagi. Ni kalian mak dipijut, bajak menolak mak. Anak muda mak, nyam nyonya keke ino kudok tipa agak-agam gedih. Anahi tagai ni. Anak muda bergagah becut. Anak muda. Dia mak di Aceh tu yang agam anak muda kahina. Ramin. Anak agam ku apa apa? Ya Allah. Ramai agak-agam muda lagi yang mak ka. Cini jak usigli mak. Ni jak uluk semawe mak. Ni jak uban Aceh yang agam jino kabuh bedak mak. Anak muda-muda abuh bedak. So lueno isunti ino raya debit mak boh lipstick ilung na pernah kue motor tiga kau motor motor bak jalan sak du terus simpang muling awaknya thero sak biduk samping imat nyolung mak pui kun om mikun om mikun ini hơi om roh mikun bak fakir mat kumat bak jaro om pakai baigo ketiga jijik kali kita agam belagi agam anak muda-muda yang agam bergagah beraya boh beraya boh putih beraya katanya untuk pakon untuk agama nyanyi agama ya inang beda lom ya agam yang muda-muda inang buat jina putra HP sagai minta sinyal sagai ji lagi ada banyak pungo yang inang kah nyandu eco Honda mak menolong tuan orang pijut bawah putih benang mengampi lang belangnya ni nah. Soleh muka putih. Takut hitam. Wadah takalan takut sayang deh. Oh ya Allah takut hinaunya. Wadah takalan aki mak keriting aki. Bani woi belang.
Ibuh budak bak muka sagai hai tu meboh budak bak nyomak. Ni kalau yang inang-inangnya nyambak pegah haba, ya Allah lagi Syahrini di ibu kota. Patai pegah haba, iya kita juga gerong capa. Gerong capa tinggai. Kentang un dengan bapa Aceh mentong. Mak, sini kalian ada betul pegah. Nyam menyebak foto rajin awak kok carang. Pegak lam. Datang nak dengar. Nuk, kangen kena nuk. Kalau kau wanita baik-baik, kau akan mendapatkan laki-laki baik-baik. Tapi kau kalau wanita tidak baik-baik, kau nanti akan mendapatkan laki-laki tidak baik-baik. Hai, anak darah. Anak darah. Begat besar, bernama al-haya'u minal iman, malu bagian daripada iman. Maka kagadah malai, kagadah bagian iman. Iman terbagi 60 sampai 70 buah bagian. Termasuk yang paling raya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Yang paling ubud adalah tapinah duro daripada jalan. Dan bak tengah-tengah iman nasifut ma ne bek male mak ngan jak kuliah jit u banda tapi bek sampai male mak ngan bek sampai pegat aib mak ngan bernama le ngan anak darah bernama le dan tanya urang si wajib jaga mak nahawana ni malim lagi nyo nahawana oi nahawa lagi nyo ni lagi je nahawana mak melinte nahawan lagi nyo sang punya lagi nyo melinte di Tuhan tengah malam tu tak ada melinte subhanallah. Wadah tak ada je melinte han tengok dicit mak innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah. Pakonyan melinte lun ya Allah. Mak nahawan lagi nyo lakon mak. Hawa buka. Nya bengih lakoro baru kudu puro ni. Mak acin kala menyalagi nyo lakon mak. Nya hai ya ceramah-ceramah mesena permohlum tetai ke mesena permohlum lang kawan. Pada tanya igop, so nyan bunda, kenapa so? Saya kamu kira kayak mana igopnya? Ya peluk lumo, yang kenyambut mungkrip punya. Damang langgu lumo, lulu. Janduk warna coklat, igopnya warna hitam, lulu. Lam grupuh lumo, kuna lumo dua boh, na warna hitam taboh, warna coklat taboh. Ikun demai, ne wan mak kakalan patah hayah, ijinguk buan ne. Hana ayah mak, langgu lumo je kakalan. Hana lumom nondum mak. Hai pu lumom nondum nayah ke dalamnya ni nan. Ne mak adalah kogop. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita nyanyi gop mak. Hai, so gak tak sunya. Hana kata so. Hana, so. Hai, la kolong hai. Bengeh kaknya. Padai pegah la koji bengeh. Tapi ke la kokah mentang je bang. Lako ke je ciga bang hai. Wa rumah. Kita jam kejap mak. Pada terus rumah ke mak lako. Bang, banyak deh. Kejap bang. Pura dik. Pokok ji long hana mau tahu bah. Singoh jak wadung kuimum, jak laki bang tiga. Pura kah dik hana pupu kok bang. Lu hanji. Wai. Pokok ji singoh jak wadung kuimum laki bang tiga. Hana mau tahu lu. Hana ngaron. Kau menang dek hai lu hantang ku bang jamu kat SD nah ku bang. Nak ikut lomba dalam jamu. Abang ikut lomba jamu. Nak juara? Juara 2. Paling raw ikut? 2 raw tagai. 2 raw awak ikut kau nyan juara 2 engkau apa? Karena yo ke perumah tengku berangkat tengku sa berangkat. Jak tengku imum, abu imum kuliah. Ke kuliah pura. Kuliah. Nyo. Ku banglung 3 je. Kuliah pergi kerja. Nyo pui ni cumi melasah nyo. Nyo ijak melasah hantam ibang hantam sapu hantam kok tiba-tiba ya leke bang bak lu. Kanang kui mumpia ji preman becu kampung. Cok abang je. Mantuk. Kakak mak nikah apa? Get. Bek kui melong ku bang mentam mek ukamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Dikak bunuh gak pegah bak kak sabotu kakalen. Kalau kau kah mentang je bang, lala kau ke je bang.
Yang kata nikah lah kau ke, yang ada buka lah, biar ulok-ulok kah. Syahadu an la ilaha illallah. Aku bang beres, mak lagi lah di fikir. Hayya ala salat. Allahu Akbar. Gekun dekat puno lakokai. Kon sang urung pungo ya. Urung pungo sang mak menyalako tu soleh, anak tu soleh, melintir tu soleh, anak darah tu soleh, maka getanyo akan bahagi. Tapi meno tengku. Tak kemah ni. Pagi syiar. Elu mangat heuy pagi syiar, mangat kita heuy pagi syiar. Daripada tahui Pak Mukhtar, nah mangat. Ho kedua pemuda. Nandung kagak ada. Nyo kena cah napa cah amplop sang yo. Nandung kagak ada urang yo. Tak yo tu yo. Nandung kagak ada, kedua pemuda kagak ada, gesi kagak ada. Kuimu mana? Kuimu 4. Oh maknya ni kalian kuimu. Sengaja agak aduk dengan anak mi. Alih agak kawai anak gop, alih kena ramai anak roh. Yang baik benar agak kawai kena ramai anak roh. Abu Imum luar biasa. Abu Imum benar nak pegah wak roh mengucut. Berdepatih Abu Imum, gampung akan hanagat menyahana ramai anak Abu Imum. Adik nayak bet. Tengah ceramah, tengah main game bika. Lagi kah mentang nah HP. Nah HP Oppo sabah nak orang pegat pilih. Igop iPhone hana ke baba. Ai hana budak baban. Nyo anak mi baik karu, ai. Ku bah HP ke dia, malai dia. Dengar dakwah mak, dengar dakwah ya, dengar dakwah. Ni kalian pu main HP. Baik ni cutinya dikah hai dan ramah dia ji. Sayang kalau orina, ni mi klik tengok nyaman. Ayah ke yang merogu. Yang ke lebak ngan anak sepoi anak gonya ni. Mak. Hello long turi yang kliknya. Yang kliknya adik yang melagu buno. Betul? Kau depu dengku yang melagu buno, telih melagu, bak mak ajak. Ajak bak ayah. Karena hidup ayah hanya melagu. Tapi mak betul, yang melagu buno lu akui yang. Belum kalau pernah merempok bak mulut dan melagu seubutnya. Yang keluh mental. Okey. Yang pertiawak keng-keng macam ngadu jak kena mati kan. Yang pertiawaknya buno TI si Anisah ya. Anisah Kanasya ya. Betul kan? Buat TI Anisah Kanaya kem maknya. Yang menyukah dewi kena meninggal itu. Yo hai, baik kem gop sakit hati kuno. Tapi Anisah mana? Mana Anisah? Entuk ji lonjuk hadiah sabo. Entuk lonjuk hadiah kan Anisah. Dah ji. Muya itan, uru kem gede haju. Imlai hana dadujan, abi hana dadujan, pokoknya kabeh haju. Tapi mental. Laki maah yang terhayah. Anisah terhayah. Yang betul buno. Ayah haji betul-betul sagai. Nyam yang sempat dari kantor dari ayah haji dari betul Anisah mati ayah haji. Nak laki maah aku. Galak dah galak aku. Mak begah nali pete. Menyenajah dia begah haji mati ke ni ubiraya urang lah. Igintan meninggal dia. Lolong bayang mak. Banggai buno. Inilah dia penampilan kasidah Anissa Kanaya. Baik. Kupikir je yang main kenapa ikan buih waktu. Melagu nyan kenyan yang galak generasi. Yang abang-abang nak pernah kenampoh dia abang jamun. Insya-Allah. Kain. Jamun beut mak. Tak ci Long pernah mak, long tengut main bola bak melasah jamun. Ngan awe kita kat mak. 3. Klik wo. Gemat ikak aja roh. Anissa. Baik boleh be, nanti sabi hadiah be. Baik kabi kayah be. Kah mantan.
Duk begat. Anisah duk begat. Ni galak dia. Mak klik. Ke ni kat alung. Jadi dekat klik lain di gepoh lam buaya. Mana? Ku pegah buaya. Dia tunggu yang tapi gepoh lu. Terus ikut rumah ayah kan gepreh mak. Jamun yak buat kan gepreh wo, gepreh anu, gepreh. Dia dak klik dia. Bukan klik nadi. Gepoh hidungku. Pakai gepoh. Tengok aku. Pakai tengok aku. Aku. Oh, dah kajak orangnya. Bola bunuh melata. Hidungkunya. Dia berapa aku. Nya dah mengadu bahaya. Gekun dia ayah dekat. Pak gepoh. Hina gepoh. Ya ayah kalian. Patai dah fikir kena kalian kena bela tu. Buka baja-baja dia nyompak dua krek. Nu dah lemput dah tekek ku. Dua krek gepoh. Nyan tengah tak buka baja dengku. Puam, kedua dua. Puam, tiga tu. Oh! Klik lam ni. Dua agak kena nampak kai kau. Nyamban. Menyajino serba salah ni. Gepoh buaya bengehmai. Yang gepoh buaya, mesti ayah gak pola mana? Pam gepoh, bengehmai, pukun mai. Ida nepu dah dengan anak min. Ha? Ya dah apa-apa anak min.